laingut ginong yelam bahakaman jangka Parti National People's Party NPP nongpo blok ringkat kispangun ginong kersan menta kesni kilaleg man penyeso no yeledi jangka Parti Congress shwa ke election MDC ha ke jingelang pediang buram kabala long menta kesni hanongpo kita gilaingut ginong yelam bahakaman jangka Parti NPP kikentob ya uba Min Sing Makri uba bat kum advisor NPP nongpo blok ba Ston R Sinkley uba day working president NPP nongpo blok bat uba Lawrence Nongrum uba day uskatri barim jongke NPP nongpo blok bat ya kita kilaingun lapdiang subha syakasem jongke seng Congress da uba MG Karshanlo, President Garib Hoi District Congress Committee. Hakatay kasngi la sakhiru da ka jingdon lang kiwe hinongelam ki bahakmat jong ka seng Congress nadu ka kong Joplin Scott Shella, President Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee, ba Rocky Marwin, Vice President RB DCC, ba SW Malay, President NBCC, Ba D Karshandi, General Secretary NBCC, lembat kiwe. Hakani kasngi na lor kita gilaingun kinong yelam kibahakman jang ka Parti NPP la wanru pan penyeso da kispangut kinong kershan jang ka NPP na kisnong baper jang ka tha nyong po. Bidang konkret lemari Vice President Chiliang yano kali ka party ka baay bangit im hakajing right loy Henry ka tera kampat ya kajing snail habang ipay siya kajinong jiman joker kong sensya kadal kani ka sarkar pamenta jika banjelay dakikam kijam jelay mandu drugs dengan ino ya kam sarkar katwa isnam menta nadu arzar khalai ngalai kun ya election MDC na ka Party Congress Housing Constituency how arzar khat khandai ngarem ya ke MDC arzar khat khandai tan kumba arspa arbu dengan saya kun biang ya ke MDC election mentau isnam manwan na ka Party Congress bat nga kwa ba dito ye pi ba na preng assembly constituency they tang na umsning balati kina ba don candidate MDC baro Southly constituency badangsa nginandon hagajing perkhat kumno pan penwandur banyo ya kita giramken sa kibanyo kun ya kaning election MDC bomta ni sogmen magani kasni ni sedang naga district headquarter jongi ni sedang naga nongpo block congress basashi simpan ngin pin khiem biang ya Party Congress kajingwan jo gini romba ki riu krau perkhan kandai kumshi benda bandang penuan dur susu bandang ai men sim susu ya Party Congress hani hanongpo pada district Ibrahim
Ngidon ha kata ka kep kapa baro kila perkat bahantu ke kongres kalakut ngimla banlen ya ke baca ngimla banlen ya ke jinglong ke jingman hakini ki khendiat bana ki balalet bakumno ke kongres na kawai kaski nidu ya kita ki nong nikmat ki balajok na parti kongres ke jingman ngidon teng ban berkat bagi ladu mensir ngendong em nginsei ya ki kun samla nginsei sasisin pat ya ki kau berkat na parti kongres nanong ipi ka kongres kam kerdu nong yalam ai bagi wekin pet ban nanong ipi ki ba pet na parti kongres kam bun sin ka karir ke jongki ka kutno tangkat tu kan engot ki balong donbok mo ki baksau ko po ki job election kare khambun sin ngan nongwa banjer gerteng khambun sin ki bapet ki ba job na ka kongres ki bapet khambun sin ka kunno kata ka political career ke jongki ban ai ke kentin kemudian semua yang kita ki laimut kirang ba ki bala penyestor akan ni kesni sa parti Indian National Congress iba minsing maguri iba stoin sengkli but iba Lawrence Nogrom nak mesin jong jengkeben jong jinglong shipara i pediang subhai ni dirong ba rengkat bakine ki aspa ngutam ki parlok ki belawan persengai bat ki belawan bat saki ban ai ke jingkersan banon sendran ban ai ke saki nak menta ban peni saki pajba begini ki rang ba langut ki rang ba ki lalong ki bakloi banwan ban kersan ya ke parti kongres nak menta ban penklain nak menta banwan ra yu thong jong ka jingjam khamtam gumba ki pajba baro kitip ba ayom jong ka election MDC Kalajan